Ada apa dengan truk Hino ini teman-teman? Wis, wis, wis. Wih, asapnya bosku. Wis, wis, ngeri kali. Asapnya teman-teman. Wis. Dicoba lagi. Wih, nggak tahan juga. Angkutan batu ya teman-teman. Dicoba lagi. Ih, ih, ngeri. Gagal nanjak teman-teman. Ih, asapnya mati dia. Dicoba lagi. Wih, asapnya. Wih, gila teman-teman. Wih, dicoba perlahan. Oke. Berhasil teman-teman, Hino ya. Oke, berhasil. Dapat makanan kita teman-teman ya. Disponsori RX King ya teman-teman.
Rame teman-teman. Di belakang sana ada truk Hino ya teman-teman. Rame kali. Mundur. Wes. Aduh. Di prank sama supirnya dia. Karena langsung lompat. Ada ngeprank doang ini di tangan tadi. Gimana udah? Wes. Isuzu Giga. Lagi-lagi angkutan cangkang. Untung cantik. Guys, truk tangki ya teman-teman, sama truk cangkang. Wih, rame kali. Rame kali teman-teman. Berhasil.